Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay idrama ita ket naggapo. Ken ni pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Rebecca, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet apaidrama ti kapadasak iti biyag. Adaan ako ni ti asawa ken upat nga anak. Naragsak met ti panagdeden nami, ngem idi na ipasngay ko ti may kalima nga anak ko. Adda na doktalak, may papan iti asawak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Rebecca. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, nag-cute ti anak mo insan Rebecca. Naglukmag. Unya Rod, ay nagpuskol ti buok na, ison saan narigatan na nagpas ngay. Wen ta nasugpet ngamin day tabuok, iso anarigat arumwar no napuskol. Kasta ngamin ti kunada. Kas matlaid inya nakkuan ni Gia. Ay, jak to kayaten. Huston ti lima nga anak mi. Uray siyak Iso matla ti kunak ka ni Froilan. Huston jay talo nga anak mi. Nakariingan ni baby. Ay, natagaritan samot ngamin. Husto laang insan. Tapno makaturog tumanen inton rabi. Kanayon mat ni insan mo akarin dito'y balay. Maayayatan ngamin kin ni baby tatang. Sa bagay, mailiw nga taang agog ba iti ubeng. Manumat nga minan titawon di inauding anak na. Kasta siguro tatang. Ay kahit, adingan da kumamanan Di na kanun kayat. Husto kanun di talo nga anak da. Sa bagay, narigat no ado ti anak. Nang runa, no narigat ti adda panagbiag. Wen So ada kayaw. Uston tali mga anak yaw. Diyo ko na anayunan yumanan. Ay na, agyaman nak. Nakaturog matlangin ni baby. Wen nga Rod lakay. Bakit? May kaman. Agtal na kamanmat dita Joseph. Maturog takit din. Sige mata na. Anya ka kadi. Maturog tan ko nakmat. Yamatan. Oh, apay abimangon ka ngay. Nakmaturog iti salas. Makapawan kanas. Nakaturog ka din ni baby, insan? Saan insan? Adda ijay indayon na. Banbantayan ni Manong na. Kastaya, inaktuman iti ayan na, no maibos ko da ito itinimplak kakapek. Mailiw kan sa ngagsaklot iti ubing ipag. Maayayatanak ngamin ka ni baby, bayaw. Ibagam kay ni Aber tadingan yon di inaudi Husto ka nung arudan di talo nga anak dala kay. Wen, bayaw, huston jay talo. Ay sos, damor damirier kunada nga rod. Kumpurmi manan nga ibagbagam dita Joseph. Depende mo't ati pakayaplayan day ta pagsasao. Ay, nagmayat. Nagdaras adim makil dagiti mulak apetchay. Mabalbalin dagito yun inton umay alawas. Apitek ton tain nakibati ijay istor ni Auntie Susana. Mama, nagsangsangit ni Ading. Ibagam kin ni papayo ata sa kluten na. Awan ni Papa, rimor itay. Anya, napanan na kano. Jak mo, Mama. Basta nakasukat itay. Ay, sige ituloy mo nga rod ti agsibog anak ko. Tainak kitaan ni ading mo. Sige, Mama. Napan kamot gayam ijay ili. Ngam di ka pa'y gimatang mat iti diaper ni baby. Amok nga rod mat, tikat katangag. Kat, makikita mat ti us-usaran na nukas di asuk-sukatam. Nalipatak nga rod, apay, naibusan na ya. At dapay matkit di aramaten na iti talong aldaw. Matlagayam. Sana bale. Agbura sak iti mulak inton Miyerkules. Gumatangak taon. At da mabalinan ay abungan na.
Andan agburas akpay nga raod no awan, si kamat baka... Nagsarunumat nga aldaw, asan nga may insan mo akaren. Busy mo't nga tatang. Nga ta, Narigat mo't ano kanayon nga umay dito'y balay. Di pa'y agree rin nila kay na. kat no kumarumat nga main, kat binigat nga umay. No saan nga agsapati umay na, umay iti malam. Nakayukit di mo't tatang. Naimbaglaang mo't dito'y ti umayan na. Ngamtay mainayon kadagitay nakatambay dita istor nga chismis. Isumat laang ta umay makitamtambay ditoy. Sana bali tadakda kami laang, kan awan sa bali a tao apag sarsaritaan mi. Ni, anya ngay day taawit mo kasinsin? Bagas ti kamote, insan. Nagkali nila kay. Iso anang yagak maten Ay katagyaman kami kasinsin. Ala, ingka nga ruden mangiling ta, Rebecca. Tapno ada ikape tayo. Syakon. Ngamin, inigaman na ni baby. Bayam tayo sunti mapanipag. Si ka lang nga ruden tinangyag iti kamote. Si kapay agiluta. Kababayin mo ta. Wunmat ngamin insan. Yag mo nga rod ni baby, insan. Tasublatak nga ubaan. Auntie Susana, umay ko man ibati dito istor mo daytoy petchay, tapakila ko yu. Ay Rebecca. Manungay ti may sarpat. Bali 30 auntie, half kilo day tamay sa arupet. 60 ti per kilaw. Sige, i-display latan dita sa angot istor ka. Wananti, katagyaman na. Subliam to ti bayad na, inton mailakaw. Wananti, ayun gayam. Day titipit chay, para kada kayo. Napya lang isagpaw yu iti karne. Ay kagyaman nak balasang ka. Kanayon samot ti panagpailim, Joseph. Inak nga rod mga alay ti pag-isprek iti tambak tan Napuskulan dagiti ruot idi natuduan. Ay kat iso ang harod. Anda ka di pagatang mo. Awan, taadda pa'y matgatas kan diaper ni baby. Gumatang kantulaangan iti tinapay. Sige, gumatang akto. Ala, inak nga ruden. Sige lakay. Mama, ayan ni Papa. Napan ijay ili, anak. Ay, ni Tita Karin ngay. Saan mat nga emay? Adda ijay balay da siguro. Apay ka di. Kuang ngamin Mama. Adda nakita. Nakitam nga? Idi ngamin imay ni Tita Karin dito yung balay. Nakitak akinis ni Papa. Anya? Oy. Saan atila ibagbaga manak ko? Anya ko maaga po akisan ni papayo ni Titam Akaren. Amangan no nagkamali ka lang itinakita. Saan, Mama? Nakitak nga rod. Sika talaga anak ko. Awan ga po nang aramidan ni papamday takin ni Titam Akaren. Amangan no parpar matamla dayta, anak ko. Auntie, adamanen umay ko ipalako kada kayo. Aywan, ayawan parikot. Ibatim lata dita. Agyaman na, auntie. Ay aguray ka man balasang ka. Apay, auntie. Di mat, kanayon di Karen, iti balayaw. Wan, auntie. Awan ka di sa bali amadmadlaw mo kenkwana. Awan mat, auntie. Kas kumaitian niya. Pasaray makitak ngamin ida kanayon ka agkalugan ken ni Joseph. Naira na laang siguro ang naggidanda nga agpaili, auntie. Ngam kanayon lakit di batan nga agidgidanda, balasang ka. Ha? Saan apa nang padakas balasang ko? Ngam, agreedam ka. Kasla na o nagtipang panunot, anak ka. Kuang amin tatang. Saan ang maisina iti panunot ko tinasaod a Leo kan Auntie Susana? Nga anya. Nakita ka nun ni Leo nga inagkan ni Joseph ni Karen itinaminsan ayu umay na dito'y balay.
Anya? Jak mamati tatang. Ngam iti ipapan ko ijay istor ni Auntie Susana. Nasa una akanayon da nga agkuyog nga agpaili kin ni Joseph. Kat naira na nga taa, nagidanda, nagpailay. Day tamot ti ko nakin ni Auntie Susana, tatang. Ngam imbaga na akanayon lakit din nga aggidanda no bilang laeng kunana. Iso ang mariribuka na, tatang. Talaga asan ang maisina iti panunot ko ti may papan kada Joseph kan Karen. Ngam kasladyak pa dyan. Ngam kasanon no. Oh, tinasayahan. Agpaliiwag. Paliiwag ti garaw dagiti dua. Itaman pa'y ana isaroong ka dito'y balay bayaw. Awan ni Joseph. Napan ijay ili. Amok ipag. Isungarod nga imayak, takayat ka makasarita. Ha? May papan itian niya. May papan ka dagiti asawa ta. Ha? Agpada aluklukwan na ta dagiti asawa ta. Anya? Ni Froilan, anya ka din day tangay bagbagang. Nabayagan nga agat atapag. Nga dami lagrong aramiden dagiti duha. Kat sa anak ang nagbidot, tanapanak nakakamis mo. Anya? No kasta? Pudno nga. Dagiti awanan bain. Isu nga imayak. Tapno mapagsaritaan ta ti aramiden ta. Tauray kas jay ti inaramid ta. Diyak kayat nga agsina kami iti asawak. Diyak kayat amarakrak ti pamilya ko. Dagiti awanan bain. Isugaya makanayon ni Karin dito'y balayaw. Tadagaya milagraw ng aramiden dan iti pulang asawam. Tatang. Sigurado ang araw nagkita naman ang takunamat ang nagpaili di asawam. Una yan ang pananglukod a kanyak, tatang. Nagsakit. Kaslabumtak ti barukong ko. Kahit hanya ngay ti kuna ni Froilan. Kasarita mi pa'y dagiti doa, tatang. Mga ala kayo kit diti bidin siyayaw. Tapnoy darumyoy da. Kasi dagiti anak mi, tatang. Iso apadasan mi pa'y akasarita idaan doa. Insan, kasla agmay-may sa kamot dito balayo. Apay, ayan ngay dagiti ubing. Adda ijay ayanda, tatang. Ni Joseph, adda na panan na. Iso asaan mon asapulan. Ha? Jakmat sapsapulan ni bayaw. Insan. Saan kan nga agin didiam mo, Karen? Kan mabalin, di na kun awagan iti insan. Ha? Apay mo tanakasta ti panagsaom, Rebecca. Amok nga damilagrong aramidan nyo kini Joseph. Pang-asim, Karen. Ta isardeng yon day ta. Agpakpakaasi akan ka. Jak pulos ni namna mga itilikodan ti kinasaya at nga pakpakitakan ka. Kat kabaulan nak nga ulakan. Apay apati asawa, Karen. At damat ni Froilan nga asawam. Apay, saan ka di nga umdas ti may sa lalaki kan ka? Takayat mo pa'y nga inayon ti asawak, ha? Rebecca. Apay at ipay asawak amis mo, Karen. Adda ka din nadagsan na nagpasulakan ka. Tapno aramidam kanyak ti kasto eh. Pakawanan na ko, ma. Rebecca. Saan at ipanagkidaw mo iti pamakawan ti kayat ko amanggan? No di ket ti panagkarim nga adaywamon ti asawak. Nga isardeng yun adwa ti binababoy nga aramidyo. Tano aramidam dayta. Amangan no mapakawan kapay. Nabayag ka saan ka ngayon imay dito yung istor ko, balasan ko. Medyo busy ak ngamin iti sumagmamanong aldaw, auntie.
Ay, jak maten makit-kita ang mapan ni Karen di ta balayaw. Amangan no adamot pa kakumikuman na, auntie. Ay, sa bagay Kapigpig sa anti inaw na. Kat kanayon nga agmamayaw. Masikog ni Karen. Uwan mat. Agtalubulan sa kanon. Kasta ka di, auntie. Ay, jak ngamin amo. Tanabayag mat asaan kami ang nag-istorya. Isumot ti ko na ni Froilan. Kasta ti ko na idiin may dito istor ko. Masikog kanumat ni Karen. Amangan nuputot mo. Putot ko nga ibagbagamit. Kat, anya nga iti amok no nabatyang. Malagip ko ngamin kat tay imbaga na idi. Adinan kayat anayunan ti anak dakin ni Froilan. Taamangan ket digayam, nusika ti kayat na amang nayon. Pangasim, Rebecca. Amo ka na dagsan tinagbasulakan ka. Ngam no mabalin. Gusto ko man. Ag-move on tayo ko man. Nalakalaan kan katimang ibaga iti ag-move on. Gaputa saan asika tinaliputan. Tapno amon. Kayat kamot abalsan idi na amwak ti naramit siya. Babaan iti panang tutupkukin ni Froilan. Anya? Ngam sa anak akas kada kayo iti panagpampanunot. Iso at siyak inaramid. Jack mo mga kidaw iti pamakawan mo. Aging ga iti mapakawan nak, Rebecca. Nabayag mo't ba si tapanawen, sakbay abimaaw ti sakit tinakam ko iti asawak, Mr. Lonely. Kabayatan na, dakkelan ti anak ni Karen. Adda mangibagbaga akaing ingas ni Joseph daytoy. Kasla mamatiak aputot ni Joseph daytoy, ngam jaklatan ingkas kaso. Tuy pagayam mo, Rebecca. Agyaman pagayam Rebecca iti daytoy apakasaritaam. Iti dayta anak ko nam akaing ingas ti asawam ti anak ni Karen ay ket talaga nga addan tulata rumswa aparikot dita. Ket no anyaman bilang ti dumteng aparikot, sulbarin nyo kumadaytoy iti nasaya at awagas. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Rebecca. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.